Nadaleko poznata zlakuška grnčarija godinama unazad od zaborava čuva tehniku ručne izrade lonaca od gline. Poznata lončarijada, manifestacija koja se organizuje u okviru jeseni u Zlakusi, kroz bogat program upoznaje posetioce sa čarima pravljenja zlakuških lonaca, ali i pripremom hrane upravo u ovom posuđu. Ovogodišnja lončarijada organizuje se u nedelju 3. septembra u Zlakusi. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sugrađane da dođu u nedelju na manifestaciju jesen u Zlakusi sa početkom u 9 časova. U okviru manifestacije održat će se takmičenje u spremanju jela u zlakuškim posudama, zatim imat ćemo prezentaciju izrade proizvoda starih zanata, učešće kulturno-umetničkih društava i pored toga imat će komercijalna mogućnost da probaju jela iz posuda spremljenih u zlakuškim posudama. Zlakusa kao selo verno čuva tradiciju, bilo da je u pitanju pesma i igra, bilo da je u pitanju porodični zanat. Dobro je da dođu roditelji sa decom, jer će biti jedna prezentacija kako se pravi lonac, kako se pravi korpa, bit će opančići, bit će žene iz Sirogojna koje žele da isto tako pletu na licu mesta, bit će naše zlakušanke, potpeske žene, tako da će biti splet tih starih zanata. Znači, mnoga deca nisu saznali kako se pravi lonac, plete korpa, kako se plete džemper, kako se to radi. Mi smo ove godine to stavili na jedno mesto da mogu da, pored ove tradicije kuvanje jela u zemljanim loncima, bude i ti stari zanati. U kulturno-umetničkom programu nastupit će Kulturno-umetničko društvo Prvi partizan i etno udruženje Zavičaj. Od 11 do 17 časova trajaće takmičenje u spremanju tradicionalnih jela u zlakuškom posuđu, a na kraju manifestacije biće proglašeni pobednik. Posetioci će imati priliku da vide izložbu starih zanata i lončarije, likovnu koloniju, kao i radove sa 23. međunarodne kolonije umetničke keramike Zlakusa. Za 19 sati planiran je prikaz izrade i pečenja lončarije na otvorenoj vatri.